سلاورس سر بابت ألمانيا وماغدبورغ أو كار تيرورسي دياتي كنيل ماغدبورغ هندك زانياريت جرينك أس حسكم دم حوال سروي كسي أبكاري كلي كدكتوري كسعودية نوبي طالب عبد المحسن صار 2006 ورا الألمانيا والدكتور كاردجت هل بت أفكار كتيرورسي بو نزدیکی 5 کس گیان خودش دست دارید 200 کس بریدارن و ابو مهمیا او کسین بیانی او المانیا زین اوروپا زین زورا خرابه و ام دجی بکارین اصلا لی هر آگرنگ دی بابدی داوا اف کابرایا نه اسلامی که تند روا بلکو کسی که دجا اسلامی تند روا اما زورا گرنگ که ام بزانین بلکو مهمیا وصل هزات که خلق السعودية اف کابرا اسلامی که تندرو أفكار كذي لأمريكا بما دياربط ميديا ألماني دوك أفكار دجي إسلامية ودجي سعودية وأفكار كذي جبار كنت بيجتن حكومة ألماني ركب دتا إسلاميات بتن كمالجا ألماني بكتا كمالجا إسلامي يعني أف نصاخية واهين وأف هزرو بيرت نخوشة واهين والبي مروي كذي كبشت بكاري بكت هل بتندروي جالك خراب يتو إسلام تندروي تو دجا اسلام تضربي تو جبهه تضربي تو راس تضربي ابتشت زورت خراب یا تو كابريك الناسيوناليست تضربي اف تضربيا والبانك ساتكت بشن تاوانت مازن برامرا خلق السبيله بقنا مكان وكبه سعودي كلي الماغدبورغ دي المانيا نازدي ببورن 2012 هل بد النازده 2016 جیل برلین کابرا که تندره و اسلامی سر گروپ تروریستی داعش و افکار که وی 2013 هاد نکشتن 67 بریندار بون هل بد اوادیات که نه 2012 ماغدبورغ نزدیک 200 کسات بریندار نه 41 کس شوام برینت و گرگ گران دعایت کن بوان هی بیدارین که برینداره ببینن جیانه دا و نمرن البته اما کاری که تروریستی بوما وان کسی بیانی آلمانی و اوروپا جین کاری که زور خراب هم همی هست بشه همزاریت کن لمرو به تو ساید نساخ یت تندراو ام تبت همی وقتا دجوا براوستین و هلوسته خود یار کن اما وی کمال گاهی داد جین ام تبت یاسا وی ولاتی قبیل کن ام تبت آزادیا وی ولاتی قبیل کن يعني بي ولاتي كسك اسلام بيت اسلام نبيتن بدين بيت هر كسك آزاده لدما تو بيا انسان اگر تندرا و دجي بيرو باوان كسك بي نتيجه كار تيرورستی ده يعني مثل يقول باربيجم اف كسا دكتوره 5 سال عمري 2006 ورد المانيا كسك تندرا و دجي اسلاميه نه كسك اسلام تندرا و زورا گريگه کو ام بزانين و ام بی کار تیروزی شهمزاد کن و ام دیجی و کاراینا و هیویدارین اتشتا دوباره نبن و بوزانین خلق ما تایبتی کرد المانیا گرک تاریکارن گل کمالگاه المانی گل حکمت المانی دیجی وان کارن چپال تیروزی سپاس